ku gatorero twarahurira tukegera abasaza bakagumiza bakaganira twadukanja indagarago sinzi ko iwanyu naho zahabaga nishi cyane kandi indagarago kuriye ntizigira uburyo ariko kandi bageza bwira dushikuye nyinshi cyane zanarimba zimwe zakunanira ukazibuha bageza baremura bakagura amavuta bazajya ihinga hazabageza ku rindi soko bakagura isabune zibiri zizabageza ku rindi soko kandi bashika bakayicamwo bakagabana n'abandi wewe wanyu mwari mutarasaba amavuta twebwe mwacu bageza bayasaba reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hatandukanye twebwe tumeze neza na amahoro turashima Imana twagize uruzinduko tuja kureba umuvandimwe hariho byinshi twashatse kuko tuganira ariko sinagiye njenyine hari abandi twajanye jewe ningira umuvugizi Nelson ukorera ikinyamakuru bita Itongo TV nkuko nababwiye sindi njenyine hari undi mugenzi wanje nawe turi kumwe ukorera ikinyamakuru citwa Urubunga TV reka tubasabe kuza mubane natwe mu kiganiro kaze kugira ngo tuze gusangira byinshi tugiye gutangira ikiganiro cacu reka dusuhuze uyu mugabo kugira ngo dutangire muraho muvandimwe muraho neza muraho bavandimwe umeze ute meze neza nkaba namwe ndabona ibintu wasuruwaye bimeze fresh kabisa waruvuye heze ni ibisanzwe ariko nari mvuye mu kazi kandi nzakora minsi yose waruvuye mu kazi tuguhaye kaze hano ku binyamakuru byacu kugira ngo udusangize byinshi bikurimo wewe utarakora subscribe nyamuneka ihute ukore subscribe uraja muri YouTube wandike muri research wandikemo Itongo TV barahita bakuzanira ibikorwa byacu nurangiza urakana ahantu bita subscribe kaba kanditse mu mutuku kugira ngo ibiganiro byacu biza bikugeraho umunsi ku wundi bityo ugende no ku Rubunga niba utari umufollowers we naho uhakande kugira ngo nabyo bikomeze bikugerereho ku gihe rero muvandimwe nashatse ko tuganira mu magambo magufi hano mu mujyi dufite ibintu biri difera n'ibya ruguru nibyo nashatse ko tuganiraho hari ibintu bikoregwa hano ruguru bitabagayo hari n'ibyakorerwa ruguru hano bitahari kuri ubwo rero reka ubanze wibwire abadukurikiye kugira ngo bamenye uwo uri we nitumara ikiganiro cacu gikomeze murakoze cyane banyamakuru ntaribwira abadukurikiye reka mbanze mbashimire kuba mwadutekereje mukatugenderera ndabashimiye hanyuma ku mazina nk'uko musanzwe mubizi cyangwa se mubyumva nitwa Sebintu Pasi ayo niyo mazina yanjye urakoze cyane Sebintu Pasi narimbajije tese ni ibihe bintu bikoregwa ahangaha muri Nairobi ruguru iwacu tutakoraga waba uzi ibintu bikoregwa aha ruguru bitakogwaga urakoze cyane kuri icyo kibazo sinabura ico ngisubizaho kubera ko biragaragara habe n'ibi byonyine turimo dukora ahangaha ntabwo byari bihaba ibi byonyine mukora byo kudukamera cyangwa se gukoresha ibiganiro twaje tubisanga inahangaha iwacu nta byahabaga ariko kandi hari n'ibindi bintu byinshi bikorerwa inahangaha iwacu bitahabaga na cyane cyane reka mvuge no ku bintu bijanye n'abantu gukundana uko dukundanye namwe hano siko twari dukundana nabo twasize murakoze
uvuze ko hano haba ibiganiro bitandukanye twakoraga ruguru mbese, ariko bino ndizera ko na ruguru habaga ibiganiro, sinzi ukuntu ubivugaho ngo biratandukanye kandi byose ni ibiganiro. ashobora kuba we iwanyu hari haba kamera ariko twebwe iwacu ntayahabaga. Ndetse n'umuntu wagiraga apareye yo gufotora nagaza ntanga inkoko kugira ngo bamfotore ifoto. Iyo uvuga ko ari kamera, wowe wavuze ko ari ikiganiro. Ikiganiro ndibwira ko n'iriya byarahabaga, ibikoresho nibyo tutagiraga kugira ngo ibiganiro tubikore tubishyire ku mashusho media, ariko ibiganiro byari bihaba. Ibiganiro byarahabaga ku gatorero, twarahurira tukegera abasaza bakagumiza bakaganira, twadukanja indagarago, sinzi ko iwanyu naho zahabaga nishi cyane. Kandi indagarago kuriya ntizigira uburyohe, ariko kandi bageza bwira dushikuye nyinshi cyane, zanarimba zimwe zakunanira ukaziboha. Ese ni impamvu ki yatumaga abantu bazirya kandi zitaryoshe nta naco zikungura? Urebye neza nimba uza wibuka amazi ya Sprite arasa n'indagarago, wasanga buri yarimo Sprite yavuye. Sprite yavuye mu ndagarago. Urakoze cyane. Noneho ese hari abantu batumva agatorero niki, bagiye bavukira ino mu mijyi twajemo, ntibazi ijambo agatorero niki, wababwira ko agatorero ari iki? Agatorero nanjye sinzi uko nabasha kukavuga, ariko kandi ni ahantu abantu batoreye. Inaha ngaha baza bahita ngo ni kwirigara. Ni ukuvuga ngo agatorero ni irigara ryo mu mujyi. Ni irigara. Ariko iyo wenda mbitekerejeho, hano kweri birahaba mu buryo umuntu ashobora kwicara nta kintu ahakora. Wokebuka nko ku ruhande rwawe warangiza ahantu hicaye abantu. Nari nkubajije tese agatorero hano karahaba koko, ibintu mvuga urishuwa nabyo? Agatorero n'ahangaha karahaba, uretse ko kaba ahantu hihishe, baza bagenda bihisha ahantu hatandukanye, ariko iwacu kakorerwa ku mugaragaro. Abagore baje kuvoma bakaducaho, n'abavuye mu nkwi bakaducaho, n'abasore bahinduye bakaducaho, twebwe kari ku mugaragaro. Ariko twinahangaha tuba twihishe, baza basesera bakagenda bakirirwa iyo ngiyo, n'ubu tuba tuvugana hari abahicaye. Ibyiza byako ni nkiki agatorero? Ibyiza by'agatorero by'inahangaha nta byiza byaho nzi kuko sindagatoreramo, ariko akimuhira twakamenyeragaho ibintu byinshi, ndetse n'aya mateka amwe twari tuvuga twayakuye ku gatorero. Nkayahe watubwira nkangahe kugira ngo badukurikiye bamenye ngo ayo mateka ni ayahe mwavugiraga ku gatorero? Kandi agatorero kajagaho bande? Abantu bose bakajagaho? Buriya n'umuntu w'umunyamurenge wese uzi amabara y'inka yamenyeye ku gatorero, bakavuga ngo iriya nka ni ishimba, twabikuye ku gatorero. Nanone tujuru ba bantu twari tuvuga bavukiye inahangaha baracari mu rujijo. Ishimba ni ibara ry'inka risa gute? Ishimba ni ukuvuga ngo ni inka, swati dufate inka y'igaju, ariko kandi ifite nk'utweru ku murizo gutyo no ku maguru gutyo, urabyumva. None se ni amabara gusa bababwiraga cyangwa hariho n'ibindi bababwiraga? Byinshi cyane. Nk'ibiki ubwo ngubwo ngahe tubwire nyine. Bageza batubwira ngo mwabana mwe nimushaka ntimugahangane n'abagore, muza muhebera abagore, mukubita abagore. Ibyo byose twabimenyeye ku gatorero. Guhangana se bivuze gukubitana amangumi gute? Guhangana ni igihe yavugaga ngo nje umukobwa w'abasinzira, nawe ukamuvuga ngo nanje umuhungu w'abasita, kera rukaba rurasenyutse. Noneho urumva babagiraga n'inama y'uburyo kimwubaka ingo ruguru cyane rwose. None se ubu ngubu hano kuvuze ko akahangaha ari kabi, barashobora kuhaja kandi atari byiza?
kugira ngo bakomeze bubake izo ngo muri ubwo buryo? oya niyo mpamvu ubona ziba zisenyuka none aha ngaha kandi zigasenyuka ariho zikucubakwa. Zabaye nk'iriya ngoma ya Gisegeti yari yafashe yamayipfumura umunsi yayipfumuye umunsi ayijaho. Ni ukuvuga ngo ziri mu kubakwa umunsi zigasenyuka uwo munsi nuko nta nama yo ku gatorero zigeze zihura nazo. None se ubu ngubu hoba hariho ahandi hantu bashobora kuzikorera? Niba harasenye ndatekereza ko si bose basenye, wenda na ruguru urebye usanga n'ayo maka yarahabaga hari abasenyaga. Ni ukuvuga ngo ntibyari cyane kandi n'uwabaga yarabikoze yageze ahabwa karubanda yageze amuca, kandi n'urwo rugo nimba ari iwanyu birukanye umugore wageze uje gusabira muri umuna wawe ntibamuguhereze kubera ko wamwirukanye. Ariko aha ngaha uwirukanye umugore arimo kwamufata uwo babana muri etaje akamuzana akamushyira mu kibanza cya wa wundi, uwundi amaze kurenga atararenga akihamurangiza akamaza n'undi. Wenda umva ibintu bikomeye. Twavuze ko ibyo tuhaye tuganiraho ni ibintu byabaga ruguru hano bitaba, kandi bimwe byagendaga bifasha abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Hano nta bikihaba. Usibye icyo ngicyo hari ikindi kintu wowe uzi kiri mu gukorwa hano ruguru kitakorwaga? Ni byinshi ntawabivuga ngo bimare, kandi niyo tubivuga gutya rimwe na rimwe tukabishyiramo urwenya ariko biba bibabaje, biza bidutera no gukumbura cyane. Ni ukuvuga ngo iwacu umugabo yageze azinduka akagusigira urugo ndetse akagusigira n'ikibuga c'inka, ukazuzikama mu gitondo ukazikama nimugoroba. Kabishwe nubwo zitakihaba, ariko kandi iyo bavuga ngo yagusigiraga urugo rwabaga rurimo n'abana. Ibyo ngibyo ubu ngubu n'ubundi bikibaho. Tuve kuri ico ngico, umugore yageze ahinga agasiga abana akabasigira undi mugore, kandi wa mwana yarira amata yashira akamwonsa. Ariko aha ngaha basigaye baja gusohoka bagafunga kugira ngo, kandi bagafungira n'abana. Abagore bakaja gucuruza amatomate n'ibindi byose by'imbuto bakingiranya abana, kandi hari undi mugore wahiriwe. Ntiwumva kuko urukundo rwagabanutse? Byatewe n'iki? Ni impamvu z'urukundo? Byatewe n'umujyi. Noneho rero kubera ko umujyi ubamwe ibintu byinshi bisuma, amamodoka nahanga twayasanze iwacu ntayahabaga zahabira inka, kandi inka yose izayabira ikabira n'ijwi ryiza. Ariko rero imodoka zigira amajwi atandukanye abavanze n'amamoto n'izindi baza bita ngo ni za bajaji. Noneho rero amatwi yasumiye mu bantu, umuntu wese azabona umuntu akamubona mu rupfu. Noneho ntashobora gusigira wenda ngo asigira abana baturanyi atinya ko bashobora kubagirira nabi bakabica cyangwa se bakaba nico gusa nta n'indi mpamvu. Nta n'indi mpamvu. Mu kubona mugenzi we akamubona ari mu rupfu rw'abana biwe gusa nta kindi. Urukundo rwabaye ruke? Ntirwabaye ruke, ahubwo rwarashize. Nyamuneka abantu batwumva muhindura ibintu, musubire ku muco wacu. Umuco wacu urihariye, kandi nibaza ko buri bwoko bubaho bugira umuco wabwo. None mwe mudukurikiye, ibyo bintu nyamuneka niba mubikora mubihindure. Urukundo ni ikintu ciza, ni ikintu gifasha abantu kugira ngo babone uburyo ki bashobora kubana mu busabane, mu bwumvikane. Reka dukomeze n'ikiganiro cacu. None se ni ikihe kindi ahangaha turi mu gukora ciza kitabaga ruguru? Jewe nta ciza ndabona, nta na kimwe, usibye ko ibyo twita ko ari byiza ino birarutwa n'ibibi byaberaga iwacu. Gute? Bidusobanurire. Ni ukuvuga ngo aya mazi meza turi mu kugura hano ku muhanda ararutwa na biriya biroha by'iwacu twagaza tumwe twariye isogo n'igishoma kizira amavuta.
hano turi mu kunywa amazi meza twaguze ku ibarabara ariko kandi tukayarisha inkoko z'amahinga abiri, inkoko izigira amahinga abiri kera ngo igiye mu nkono irariwe irokejwe ku ibarabara. Ni ukuvuga ngo nta ciza ndahabona ntacu. Yego, reka dukomeze tuganire, ngira ngo abadukurikiranye murakomeza mushinga w'agashinge ntimugakureho. Amazina n'ubundi nujya mumenyere n'icubahiro kuri Bunga TV. Ndagira ngo nsubire nk'inyuma ho gatoya. Tuhuye usa n'umuntu wawe ugenda cyangwa se utahutse kandi uri smart cyane, kandi tumenyere ko n'abantu iyo bavuye mu kazu cyangwa se mu kazi baba bafite nk'imyenda idasa nka neza cyane. Tumenyere ko umuntu aba smart nkuko ari nka niyinga. Ni akazi kaho usa n'uvuyemo cyangwa ukora mu office akomakomeye hano? Nta office nkoramo, ahubwo njyewe ndi umwarimu nza ngishake guhera mu gitondo bukigira mpaye nyijya gusa. Yes, uvuye kwigisha noneho? Uvuye kwigisha. Byiza cyane. Kubaze rero ikibazo, wewe umwarimu ugereranije cyane ku bana bacu b'Abanyamulenge, imyigire yabo ihagaze gute? Turi mu bihugu by'imahanga, ese bizoba byaragiye hasi, ese bizoba biri hejuru, bimeze gute wewe uvuye ku masomo? Navuga ko abana bacu inaha ngaha mu buryo bujanye n'imyigire bahagaze neza paraporo ya kera, kuko ruguru iwacu umwana yahagaze aja ku ishuri akajana inkoni, umukobwa akajana umupanga akawuhisha kugira ngo ace mu nkwi, ariko inaha ngaha bariga kabisa, nta kindi kintu atekereza ko ari buze gukora. Sinari mvuze wenda uburyo bwo mu ishuri, nari mvuze eske amasomo barayitabira cyane cyangwa ni kwa kundi haje mu buryo gushaka ifaranga no gupagasa abana bariga kugeza ku ruhe rwego? Dufite nk'abana bangahe biga segonderi hano, dufite nk'abana bangahe ugereranije ikigereranyo biga kaminuza? Ku bujanye no kwitabira iwacu niho bitabiraga cyane, kubera ko ariko nza mbashima kuko bitabiraga cyane, kuko bagiraga naho bageza baca no ku murambi bakarangizika, banamanuka n'umusozi bavuye ku masomo nyine ukabona bameze neza. Naho ahangaha bagenda basa n'ababihisha amasomo bo mu mavunzi, bagenda ni bakeya cyane, ntago bayitabiriye cyane. Mukabona nk'abarimu niki cyabiteye cyane gituma abana batiga cyane? Eske amasomo ntakigezweho cyangwa n'izindi mpamvu zatumye abana batakiciga? Noneho rero twebwe twakuze tuzi ko niba papa wafite nk'icumi cyangwa 15 ukamuvuga ngo zira nkani zacu, ndetse mwateranye ibimasa ukamuvuga ngo bagukubitiye ikimasa kandi ari caso yarakidandarije, wowe wibereye gusaho. Noneho duteta gutyo tutazi uburyo bw'amakuta cyangwa bw'amafaranga, twari tuzi ubukene. Umukobwa w'iwacu yageza agera igihe cyo gusokoza umusatsi awusubiza inyuma atarabika urufaranga, bazamuheza ifaranga z'ijipo n'ikanju n'ikirato ca mukasa, iyo umukutano nabwo ubaye yageza guri huzu gusa iyo umukutano ubaye. Ni ukuvuga ngo rero bagere naha abakobwa b'inkumi abona ko wenyine azaza yicira amafaranga akayabika, kandi akaza guri huzu burko atahutse avuye mu kazi. Abahungu nabo bityo nuko niko bari bameze. Abahungu biwacu twahoraga mu makoti na za bote, bene nkuko wabona ni sapu y'iberiho ukaburashikisha, ukamuvuga ngo urashaka ubwo wambaye sapu, bakuzuriza akazo bikabitangaza. Noneho gabagera aha ngaha ibyo byose bisa n'ibyarangiye, amasomo baba basinda bibazwe. So no kuvuga ngo urebye generation dufite ubu nyine, abana batabitabira amasomo nkuko bikwiriye, ejo hazaza cyangwa se ejo hacu turi mahanga, ariko kandi nanone tuzaherayo. Nidusubira tuzaba dufite abana bangahe bize mu buryo bazogira icyo bahindura mu gihugu? Noneho rero ni ukuvuga ngo amasomo ni meza, kandi nanjye ndi umwarimu kubera ko naciye mu ishuri, ariko kandi hari ibihugu biza byigisha, hari n'ibindi bintu biza aha ngaha, kuko
twebwe mu muhana w'iwacu aho nabaga mvuka habagamo umuntu uza wogoshesha umukasi akogosha bagiye gukoshanya akogosha bagiye kurema mu masoko yari umwe noneho rero aha ngaha tuzotahana n'abamenye kogosha nitubura bize amasomo tituzobura n'abize ibyo kogosha abize imyuga yeah. Okay. Saba ni byiza cyane kandi uko biri kose mwebwe abarimu muzi isi aho yayigana cyane kurusha ndetse twebwe abandi bataba bari ku masomo cyane. Ni iki wabwira abana b'abanyamurenge cyangwa se ababyeyi bafite abantu muri iki gihugu cya Kenya n'ahandi bari mu buhunzi kubijanye n'amasomo? Ku bintu bijyanye n'amasomo, amasomo iteka ni meza kandi azahora ari meza kubera ko ni ubwenge buba bwiyongera ku bwenge bwabo bw'akavukire. Rero nta gihe twavuga ko abantu batohimiriza abana babo kuba mu masomo cyangwa se ngo bagumise biki. Ni ukuvuga ngo ibi birimo by'ibyongereza twebwe iwacu namwe iwanyu yageza azazi icyongereza umuhana wose ukavuga ngo ntawo muvugisha. Ariko kuri ubu ngubu ni abana niba bafata bakashira mu masomo bazashika. Ni nayo mahirwe ya nyuma twebwe abanyamurenge dusigaranye nuko abantu bo kwiga natwe tukazafasha abandi nyuma y'aho ngaho yo kwiga ibindi byozo nta handi dutegeye. Profe cyangwa se teacher nkuko dusanzwe tubivuga hano cyangwa tubikoresha, jewe ikibazo canje niyo mfokasinga cyane si iyo ngiyo mugenzi wanje yaravuye kubaza. Hari ibintu byaturangaga iwacu byiza twagenderagaho, n'aha ngaha hari ibindi bintu bituranga mu buryo dushobora kunyura no mu muhanda bakadutandukanya n'abanyagihugu, bakadutandukanya n'abandi bava amahanga bagenzi bacu, bakadutandukanya bakavuga ngo abangaba bavuye aha aba bavuye aha. Biza biterwa n'iki? Ni ibihe wibuka ubona byaturangaga ubu ngubu tukikomeje? Njyewe sinemezanya nawe nk'uko bivuga kuko ibintu byose byaturangaga ntibigikorwa. Wavuze ku kintu cy'urukundo, ariko iyo tugerageje kubaza abanyagihugu ibo batubwira ko babona abakongo ari abantu bagira urukundo, barakundana, umwe azagira ikibazo bakamugeraho bakamuvugisha bakamusura, ukabona ko bafite urukundo. Ariko twebwe sibyo, ugira ikibazo ukagwaho, wagira Imana wenda uwo muvindimwe akagutora akaba yokuramira. Ariko mwebwe uri Kasarani, uri Gidurayi, uri hehe bagakoka bakaza Kayole. Kubera iki? Kubera urukundo. Ariko watubwiye ko urukundo ngo muri iyi minsi abanyamurenge rwarashize. Sinamenya aho wabikuye naho wabihereye kuvuga ko urukundo rutagihari. Mu frere nabisobanuye navuze ko cyane cyane nko ku babyeyi baba mama envers n'abana nabivuze. Ubu ngubu ntituvuga kubijyanye n'umukamo kubera ko ntanka twazanye. Urebye iwacu abantu benshi bagiye gukoshanya mbona bose bajanye amahozo yo gutira, abenshi la majorité bajanye amahozo yo gutira kandi akaja gutira mu wundi muhana hakurya y'iwabo. Kandi gutira isoge si byari bisanzwe, kugira urwembe rumwe rukogosha abantu batanu byari bisanzwe kubera ko nta rwikeke rwahabaga. Nta muntu wageze ukeka uwundi ko yoba afitemo indwara cyangwa se yoba afitemo ikindi kibazo yoba cihishe. Ariko ubu nyine abantu babaye gutekererezanya nabi bidafite iyo bivuye, bidafite ishingiro. Niho nakuye ijambo rivuga ko urukundo rwashize mu bantu. Nk'ibyo bintu wari uvuga ngo bituranga ndetse byatudiferensyaga n'abandi cyangwa se bikadutandukanya. Jewe cyane cyane impamvu nari nkubwiye ko mbona ko nta bikibaho, ababyeyi bacu barangwaga
no kuba bambara bakikwiza ndetse bagahera mu mutwe bakagera hasi. Ariko ubu ngubu nabo barabyambuye cyo kimwe n'abandi banyamahanga, nta bitambara bakicambara. Nta mukecuru wowe ukibwira umukazana nawe ngo niyambare igitambara nawe ubwiwe yacambuye. Nta mukecuru ubu ngubu bakivuga ngo hari umukobwa ukowe mu banyanaka none ga nagenda mube hafi amwigisha uburyo kibaza bifata nawe ubwiwe atakicifashe neza. Kuko mu mateka tuzi makeya iyo habaga umukobwa mu muhano ukowe abakecuru bagaza bahinga kare bakabwirana iyo bahingiye bakavugirana ngo ubwo turi bane tugende tuje kuganiza wa mukobwa tumubwire uko abantu baje bifata ko baza babigenza kugeza bakamwigisha no koza inkongoro n'ukuntu baza bita urushenga baza ino muza mu gitabo n'urushenga iwacu bagaza gwishita ngo niki inyogesho bakabimwigisha. Ariko ubu ngubu nta bakigeramo kubera ko nabo ubwabo nta bakecuru umukobwa basize inzara z'amaguru ndetse n'izinto kandi bakasiga amabara 5 ku ntoki 5 bagerekaho zino zindi akaba amabara 10 wayahuzaga n'amabara ari ku mahuzu ibintu zarahindutse mu frere zarahindutse. Abasore umwana w'iwacu w'imyaka 15 bagaza bamwita ngo n'umwana ugeze mu ipataro none ubu bayivuye mu ipataro bari mu tubutura. Ubu se kurambwira gute ninde muntu twagiraga n'amasengeri y'indani mu mashati ubu none dusigaye tuyambara hanze basigaye bajana amasengeri. Kera twagiraga zira zo kwambara indani y'ishati none ubu twabonye none zo kwambara tukajana mu gucisha imanza. None wowe uvuga ngo turacagira itandukanye n'abanyamahanga ko nukubesha amahanga. Icyo nemera gatoya cyo nemeraho numve ko nawe wenda ucemezanyaho nanje umuco uriyevoliwa cyangwa se umuco uko wahoze nimba keri nk'uko wari ubivuze umusore yajaga gushaka ababyeyi bakagenda bakivuganira bashimye umwana bashimye n'uwa muryango bakamubwira tushagenda uzana umwana ukaba runaka aho. Ariko kuri none umuhungu aragenda akikundira akaza akabwira ababyeyi ati nje nashimye uyu tuva ku rugero habayeho nk'itandukaniro n'evolution y'uburyo bashaka imishakanire. Uremera ko umucaro ukuntu ugenda wivura bitewe naho abantu bageze cyangwa bitewe n'iterambere ko rigenda naryo giyongera? Ndabyemera kuko ushobora kwevuriwa neza ariko sinemera kuko ushobora kutu influence nabi. Noneho rero iyo uje kumenya kuko wiyevuriwa cyangwa se wiyongera reka tubivuge mu rurimi rwiza tuba twarongereyeho ibyiza kuzo twari dusanga tuzi. Ariko se kubera iki iwo watubiranduye ukadusubiza ahubwo gukora bibi nukuvuga ngo rero ntabwo wiyevuriwe nkuko bivuga ahubwo rero watu influence kuba bagito. Nkeka ko ari imiriye zahindutse nimba twariyogoshesha umukasi umuhano umwe cyangwa mu karere ngasanga umuntu umwe wogoshesha uwo mukasi hano kwa dufite za kinyozi n'inshi kandi twogosha mu buryo bwiza bw'iterambere aho urumva ko ari ikosa ririmo. Ikosa ntabwo mvuga ko ari ikosa mu buryo bw'imyogoshere n'ibindi ariko kandi kubijyanye no kogosha n'inzembe navuze kuko twazitizanya kubera umutima mwiza nta kindi kibazo niko nabivuze. Ahari wenda tukiri aho kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ugasanga abantu 5 10 bakoresheje ugwembe rumwe tibyategwaga wenda n'ubushobozi bukeya. Ntabwo bwari ubushobozi bukeya kubera ko nta umuntu w'iwacu waburaga inka ariko ntiyaburaga n'ikigori kandi ikigori kimwe iwacu cyangwa bibiri zoci ugwembe. None se wombwira ko wari umuntu wa ruguru wowe wari warabuze ibigori 2 cyangwa 3 ifungo ry'ibigori yoca urwembe wari umutima mwiza wabaga mu bantu ariko ntibwari ubukene bwo kubura urwembe. Iwacu nta maduka wenda twavuga ngo yaraba hafi mu buryo ukenera ikintu ugasimbuka ukagera ku iduka ukakizana. Ibyo ndibyo byari impamvu zo kuvuga ngo bakoresha ugwembe rumwe cyangwa se uwo mukase. Oyaye bageza baremura bakagura amavuta bazajya ihinga hazabageza kuri indi soko bakagura isabune 2 zizabageza kuri indi soko kandi washika bakayicamwo bakagabana n'abandi
wewe iwanyu mwari mutarasaba amavuta twebwe mwacu bageze bayasaba cyangwa wenda twagaha tuyasabwa. Noneho reka ikiganiro cacu ni kirekire kandi tuzongera tukomereza aho twari tugeze. Umuco ni ikintu jewe ko nibwira ni ikintu kigenda gikura umunsi ku wundi, kandi ibyo dukora aha ngaha rimwe na rimwe hariho ibyiza hakabaho n'ibibi, ariko icyo dushaka twebwe nk'abanyamakuru dushaka ngo dukore ibyiza, ibibi tubireke. Hanyuma reka dusoze ijambo rimwe wabwira abadukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro cacu. Murakoze cyane nanone kandi ntaragira icyo mbwira abadukurikiye, reka ngaruke kongera kubashimira. Noneho ndashimira cyane ab'urubunga. Sinzi ko urubunga rwanyu rushashemo ingeregeri nk'imuhira cyangwa se ririmo n'ikombe, niba ari ikombe cyangwa se iziko wacu hari ukuntu bageze babizungurutsa, uzarununjizemo nago ndebe ibisashemo iyo bari amatapi cyangwa, ariko muzoshiremo ingeregeri bizaba byiza. Ndabashimiye. Hanyuma icyo nabwira abadukurikiye nta kindi ni ukudakomeza kwiruka ku byo tutazi, kandi baza bavuga ngo uwatemye ku isi atatemye ngo azayiteme iki, ngo azayiteme ukuguru. Ni ukuvuga ngo ibintu byinshi turi mu kujamwo, turi mu gufata ubwenge bwacu bugapfunamira mu bintu bitari byo. Ubwenge bwacu ntibugumiye bube ku muco wacu. Imyambarire yacu tuba twambara nk'uko abapapa bambaye, abakobwa bambare nk'uko bamama bambaye, bizadufasha. Abajene nimusubire mu mapataro, mureke kuja mu tubutura. Hirya y'akabutura ni ubusa, muzoba mugeze. Nico nabasha kubwira generation y'ubu ndetse n'abantu barimo barera generation ya none. Natwe turagushimiye kuba uduhaye umwanya mutoya, wari uvuye mu kazi, wari urushe, wari kuba wagiye kuruhuka, ariko butaha tuzongera kandi tugukenere utubwire byinshi byiza. Namwe bakunzi bacu turabashimiye ku nkunga zanyu zitandukanye mugenda mudutera, mureba ibiganiro byacu mubisangiza abandi. Ni ukuri imbaraga zacu ni mwebwe, iterambere ryacu ni mwebwe, dufatikanyije tuzagera kure kandi tuzagera kuri byinshi. Tuzahindura ibyiza ari byo dukomeza gukora, kandi umuvandimwe iyo ahatuganisha ni ukudusubiza iwacu. Reka sinzi mugenzi wanje w'Urubunga TV, urubunga rurashashe, rurimo ibyatsi by'ingeregeri, rurimo imizi y'iziko, rurimo ibintu byinshi. Ese tukiri aho ngaho se no kubajije ni havuye watewe ni kuvuga ngo wite nani urubunga? Iyo ni topic yihariye nanje uzantumire tuzabiganireho, ariko no munsi twako tuganiriza umuvandimwe wacu, kandi ndamushimiye by'umwihariko ko yemeye, turamuhagaritse aratwemera atatugoye. Imana iguhimigisha cyane, tuzagushaka tuganire hejuru y'umuco abantu barushizeho gusobanukirwa ico kintu. Shalom shalom. Turahari kabisa. Turagushimiye nawe Urubunga kuba wabanye natwe.